Jeste bre ljudi, evo nam su, Danilo Dimeć jedna koda 1333. Danas ću vam pokazati jedan eksperiment. Možete vidjeti potreban pribor, flomaster, 2 kutije šibica, novčić ili drvce i to je to. Pa hajde da krenemo. Uzimate flomaster, vadite ovako, tako se vidi, vidite. I uzmete, crtate na primjer rupu gdje ćete izbušiti. Zatim uzimate drvce od šibica, to gore skinete, evo. Evo, to je prava šibica. To skinete. I sada više nema. I sad uzmete tu, zabodete i bušite. Evo ga, uspio sam. Ne znam da li se vidi, pokušat ću da se vidi. Evo. I sad uzimate 2 šibice. Znači 2. Stavljate jednu ovako, gdje ste izbušili tu rupu. A posle uzimate drvce. Stavljate ga na početku, tu možete staviti novčić. I to što ste uzeli, drugu šibicu, stavljate na ovu. Ali ja moram okrenuti ovo. Napraviti kao aviončić. Izgleda da je meni malo veća rupa. Da ne može da stane. Stane i propadne. Vidite što, možete i bez drvceta. Ali najbolje bi bilo sa drvcetom. Najbolje bi bilo sa drvcetom. Ja još ne mogu da stavim. Ajde pokušamo ponovno sa drvcetom. I za malo. Evo ga, uspjeli smo. Zatim uzimate jednu šibicu iz ove. Evo. I uzmete šibicu. Zabolite je i stavite ispod ovoga. Gledajte šta će se sad desiti. Ovo drvce će početi da se diže. Evo ga. Nadam se da vam se svidio klip. Vi lajkujte, subscribeujte, naravno vidimo se ponovno u sljedećem klipu. Ćao!